Birovlarim men adım Anton Paysxan. Arsenoviç ikkinchi tillaqlar yo'qdi. Anuskayga Hilbekga taslimda olaman. Ammo men jartamdim ikkinchi Hilbekga haltan jartan haqlavdim. Bastan triumfuma jartan haqlavdim. Ikkinchi Hilbek sulgavanna saqabresimin maga jartan galbidim. Иван Федорович Хлопкапка. Айсхан Антонов – это боец, который начинал базу сольной борьбы. Он, по-моему, года 3 назад к нам пришел. Один раз пришел в зал и остался у нас в зале. Мирба чапанда халине титтен дәрттәхпин. 2 класс бар. Тустуна дәрттән халауды. Чапандага. Иванов Александр Руслановичтен тренером, басты тренером Тустуга. Он гыджан Мирба районугар күрәктәһән кая местеләһән. Битәйхалар бар. Менә греко-римская борьба республиканы албытым. Оттан Тустуым брага испитен. Студентлер бар. Мне в нем нравится его дисциплина. Остальные спортивные качества, я думаю, придут. Я думаю, дисциплина – это 80%, 70% залога успеха любого атлета, думаю, по любому виду спорта. Достиженияларым республиканы икки талбытым мага. Онда Дальний Востокка бастыкы халбар каттар бутым 2-нче бесылга. Онда 2-нче бетет кабылырым бастыбын. Онда быйылла мен бастабытым. А так, что, он такой хороший парень, тихий, без пафоса, без понтов, без хайпа, такой скромняга, да? Чемпионат России барары бәрімден әхеджетті. Ағай қомын бары. Подготовка Яковлев Октябрин Валерьевич руководствотынан эшевады каста. Дорогачей, там тух, самое главное тух потта. Яхан терем надо. Яхан улаханос тағыз келеден әддақ. Бейкіні яханде. Асабы яханнаған, онына харазы. Икі чағаны да кесаған. Бәлемі шегет. Білейін, потихоньку яхани түйәрәхін частар болы хадалар бұл. Бүтәй күннер. Атак объемы шей. Объемы бар, дәрігі бар. Тух бадым, бері хатадым. Настроем шей. Бастады. Мәхей болу оқтақ. Арсия чоққа барын кесерді. Минимум 3 ер олар бұл кейден ғылақ бұл. Бұлырым кейін әме күріқта хәді өдім Арсияға. Бұлырым бір кейіні көй бұдым, онда бір 2 кейіптен қоттар ал бұдым. Ол ашипка бар кейлем бері оқынады. Ашипка нейін олар бұрыс дедім аттар еді. Өже кесе ғырттағымын. Туағым біледі. Атмосфера қадақ кесе қанады. Бұйылан тұғы оқынады.